جنوچه تیوی افار باش تماشافان هیجان بو بولتنه کنول پیش بری ونه و می بولتنه خواه بگرنگترین سرنوچه دست بکن. جگری سرک وزیر حریم کردستان و اندام نویزگاه سیاسی ینک قبات طالبانی را گهاند گو روژاوا جوینا انقره پیواجویا آشتیه بو. جهادیان ازبکی جی دویجن گو احمد شرع آمورک جبو پیکانینا برجواندین امریکاییه. فرانسا و انگلستان را گهاندن گو او آماده نه هیزین خواه تنگاوا هرمزی بجه بکن. ده روزان دجی هجمار قربانیان ارتجا ونزوئلا گشت 1645 کسی. اون سرنوچه مام در باسی برفرهی آبولتنی بر. دوباره سلاف پشتی رزه هفدیتنین سروک استخبارات ترکیه میت ابراهیم کالن این لباشور کردستانی شان دکه ینکه به سروکاتیا قبات طالبانی چو انقره شانده یا ینکه وزیر کاری دروی ترکیه هادان فیدان رجویا و درباره دا قبات طالبانی داخیانی دا و دیار کر گروژاوا جوینا وان به واجوی آشتی و پاراسنا آرامیا حریمه بویه. فشتی ریزه هفدیتنین سروکی استخبارات ترکی ابراهیم کالن این لباشور کردستانی شانده که ینکی چو انقره شانده یا ینکی جقوبات طالبانی جیگری سروک وزیر حریم کردستانی و اندامی نویزگاه سیاسی یا ینکی درباس کسرت رسول پیک دهات و دگل وزیر کاری دروی ترکی حقان فیدان جویان درباره گوتوبیش ناوبرا هر دو آلیان ده قوبات طالبانی به داخویانی که تکس کر کو او نابن بشکه جپفچون و آلوزیان ده داخویانی قوبات طالبانی ده افتشت هاته گوتن دی جوینه ده ما آماده بونا حریما کردستانی وینه که جبو هر جوره پشتگیری کرنا سرکفتنا پیواجویا آشتی آنیزمان مهیوی کر کو قونا غانوتی کلی اندناوبرا ترکیه و حریما کردستانی تا خورتر بکه به تایبتی جی پارێزگاha سلێمانiyê duwarên bazirganî ve beranîn xwendina bilind û geştiyariyê de. Pêvajoya aştiyê li Tirkiyê pêvajoyeke giring û dîrokî ye û em bi baweriyeke mezin û hêviyeke mezin lê dinêrin. Derbarê rewşa herêmê de me helwesta xwe tekez kir ku em ê nebin beşek ji pevçûn û alozîyan. Li şûna wê em ê bêhevkarên xwe re bixebitin da ku aştî û aramiya herêmê biparêzin. Derbarê avakirina hikûmetê de me tekez kir ku divê alî rewşanûya herêm Iraq û Kurdistanê berçav bigirin da ku ji bo avakirina hikûmeteke nû lez bikin. Yenekê amade ye li ser bîngeha hevpariyeke rastîn beşdarî hikûmetê bibe. Di didiyê tîrmehê de serokê îstihbarata Tirkiye İbrahim Kalın serdana serokê yenekê bafil Talebanî kir. Wê demê jî di dawiya civînê de her du aliyan li ser wêyekê li hev kiribûn û li ser bingeha parastina bercewendiyên bilind peywendiyên du alî bêhtir werin pêşxistin. عراق و ترکیه جی لسر هناردکرنا پترولا عراق و حریما کردستانی لحفکرن. لگوری لحفکرن جی هناردکرنا پترولا عراقی گو زوین حریما کردستانی جی دگرنا واخواه دی ترکیه رج بو بازار جهانی دی بردوام بکه. بغدا و انقره هول ددن دمین پیش دجی لسر بنگها لحفکرن کنو پیمانک دم دریج امزه بکن. عراق و ترکیه لسر هناردکرنا پترولا عراق و هریما کردستانی لهف کرنه کبریا بندر جیهان آ ترکیه و نی راوستاندن. شرونا آرامیا لروجلاتا ناوین و گرتنا تنگاوا هرمزه دمهیم بوری ده حکومتا عراقی نچار کرکو چافکانیین دهاتا خواه پر رنگ بکه. هروها عراق نچار ماکو جبو هناردکرن و فروتنا پترولا خواه کو چافکانیا هریمزن آدا هاتیه رین آلترناتیو ببینه و پنگاوی نو باویجه. جبو دیار کرنا پیش روژا ریکفتنا خطا بوریا پترولا عراق ترکیه هفتیا بوری شانده که بلند آ عراقی کج وزارتین درو پترول و چافکانین خوزایی ین هریمی پیک دهات سردانا انقره کرن. وزارت پترولی یا عراقی راگهاند کو شانده که بلند آ حکومتا عراقی دگل وزیر انرژی ترکیه گهشتنه لحف کرنه که باش. هر دو آلی لسر بردوامیا هفهنگید چند آستانده لحف کرنه. تیپاین کو دمکی نیزده لحف کرنه که نوش بو هنارده کرنا پترولا عراق و هریما کردستانی برای ترکیه بو بازارین جیهانی وره امزه کرن.
وزارتا پترولê ya Iraqê diyar dike ku li hevkirina di navbera Tirkiye û Iraqê de ya li ser berdewamiya hinardekirina petrola Iraqê di Tirkiye re demkî ye. Hemdemî vê yekê Wezareta Çavkaniyên Xwezayî ya Herêma Kurdistanê ragihand ku nûnerên wezareta wan alîkariya şandeya Iraqê ya ji bo Enqereyê kirine û li hevkirineke baş pêk hatiye. Li gorî protokoleke cîbcîkar, hinardekirina petrola Iraq û Herêma Kurdistanê di Tirkiye re ji bo bazarên cîhanê dê heta salekê berdewam bike. Di nava vê salê de jî Bexda û Enqere dê peymaneke nû û demdirêj di navbera her du welatan de îmze bikin. Protokola li hevkirinê ya di navbera Bexda û Enqereyê de demkî ye. Tê pêşbînîkirin ku salekê dirêj bike. Protokol bi armanca misogerkirina berdewamiya hinardekirina petrola Iraqê û Herêma Kurdistanê di Tirkiye re ji bo bazarên cîhanê hatiye amadekirin. Ev rew jî berdewam dike. Heta ku li hevkirin çê bibe û bibe peymanek demdirêj di navbera her du aliyan de. Di 27 tebaxa sala 1973 de peymana hinardekirina petrola Iraqê di Tirkiye re di navbera Bexda û Enqereyê de hatibû îmzekirin. Hikûmeta Tirkiye jî dibêje ku ev peyman di 27 tîrmeha îsal de bi dawî dibe. Aboriya Îran û Rojhilatê Kurdistanê jî rûbirûyê krîzeke darayî ya pirgiran bûye. Enflasyon û gihiştina nirxê xwarin û kiryaxaniyan ji bo astên rekor jiyana rojane ya malbatan pir dijwar kiriye. Ji ber krîz û bilindbûna buhayê xwarin û kiriya xaniyan jiyana malbatên kêm dahat li Rojhilatê Kurdistan û Îranê rûbirûyê qeyraneke kûr bûye. Dahata mehaneya karkerekî hîna têra xwarina malbata wî nake. Vê rewşê barê malbatan giran kiriye û şiyana kirîna pêwîstiyên sereke bi tevahî lawaz kiriye. Amar nîşan didin ku bilindbûna enflasyonê ya niha piştî cenga cîhanê ya duyem weka wê nehatiye dîtin. Li gorî şopandina dawî ya malpera vekolînên aborî êko Îran, rewşa darayiya welatiyan li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê ketiye nav krîzeke kûr. Di dema niha de lêçûna dabînkirina silika xwarinê û pêdiviyê bingehîn ên malbateke normal gihiştiye 24 milyon û 300 hezar tûmenî. Di demekê de ku ev miqdar berî 4 mehan 21 milyon û 100 hezar tûmen bû. Di gel destpêkirina werza barkirina xaniyên kirêgirtiyan, nirxê navîniyê kiriya xaniyan gihiştiye nêzîkî 11 milyon tûmenî. Ku li gorî 8 milyon û 500 hezar tûmenên berî 4 mehan bilindbûneke berbiçav nîşan dide. Lêçûna navîniya her malbatekê ji bo jiyana rojane û kiriyaxanî di mehekê de gihiştiye 35 milyon û 300 hezar tûmenî ku ev yek li gorî berî 4 mehan zêdeyî 5 milyon û 700 hezar tûmenî bûye. Ev zanyarî nîşan didin ku li gorî biryara Encûmena Bilind Akar dahata mehaneya karkerên Îranî ji bo îsal bi vî rengî hatiye hesabkirin. Mûçeya bingehîn a rojê 550 hezar tûmen, kiriyaxanî 3 milyon tûmen, alîkariya jiyanê 2 milyon û 200 hezar tûmen. Bi giştî dahata mehaneya karekî digihêje nêzîkî 22 milyon tûmenî. Ji bo karkerên zewicî û xwedî zarok ev pîvan hinekî bilindtir dibe. Alîkariya malbatê 500 hezar tûmen, alîkariya ji bo her zarokekî 1 milyon û 600 hezar tûmen. Ev rewş diyar dike ku tevahiya dahata mehaneya karkerekî têra dabînkirina xwarina mehaneya malbata wî nake. Encama vê hevkêşeya aboriya neyekesan çêbûna valahiyek mezin e. Ku têde malbat ji bo dabînkirina kiriyaxanî û lêçûnên din ên wekî derman û xwendinê mehane rûbirûyî kêmbûna dahatê ya herî kêm 11 milyon tûmenî dibin. Ev kêmasiya dahatê bi taybetî li parêzgehên Rojhilatê Kurdistanê ku di rêzayê kem heta pêncem a herî bilind a enflasyona aborî de li seranserî parêzgehên Îranê cihgirtine. Fişareke ducar giran û xirab li jiyana karker û çîna kêmdahat kiriye. Bi vî awayî şiyana wan a darayî ji bo dabînkirina pêwîstiyên serekeyên jiyanê bi tevahî ji dest diçe û ev yek jî hejariyê di nava civakê de zêdetir dike. Li aliyekî din navenda rakandin û çapemeniya Yekîneyên Rojhilatê Kurdistanê yerekê nasnameya 4 hevreyên xwe gole mehabatê jiyana xwe ji dest dan eşkere kir.
لپایتختا روجهلات کردستان مهاباد پاسدارین ایرانی و یکینین روجهلات کردستان یرکی شرح هف کرن. یکینین روجهلات کردستان یرکی به دخویانی که انجام ایریش پارو کرن. یرکی دخویانی خود دیار کر کوان برسوا ایریشین پاسدارین ایرانی دا او حالی زیده کر. Di bersivdanê de çend endamên pazdarên Îranê hatin kuştin. Her wiha 4 hevreyên me şehîd bûn. Ev êriş di 28 Hizêranê de pêk hatiye. Em ji malbatên hevreyên xwe û hemû gelê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Em soza dawamkirina riya şehîdên xwe heta pêkanîna armancê wan didin. Li gorî daxuyaniya yerekê nasnameya endamên wan wiha ye. Zarîn Akbaş bi nasnav Arjîn Garzan li Tatwanê ji dayîk bûye û di 28 Hizêrana 2026 li Mehabadê şehîd bû. Perestû Sefayî Pûr bi nasnav Cîhan Sîrwan li Merîwanê ji dayîk bûye û di 28 Hizêrana 2026 li Mehabadê şehîd bû. Xelîl Çîçek bi nasnav Bawercûdî li Mûşê ji dayîk bûye û di 28 Hizêrana 2026 li Mehabadê şehîd bû. Resul Yegane bi nasnav Şahan Gabar li Xoyê ji dayîk bûye û di 28 Hizêrana 2026 li Mehabadê şehîd bû. Rêxistina mafê mirovan Hanayê ragihand ku 5 ji endamên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê digel ajokarê wan di şerekî digel hêzên pazdarên Îranê de li herêma Sînor a Pîranşarê jiyana xwe ji dest dan. Her pênc jî evin Abdullah Hac Abdullah, Ferdîn Cengîz, Mihemed Qerqûlî, Tavan Osmanî û Karo Hormizarî. دولتا ایرانی افدمکه به توان آلیکتاریا امریکا و اسرائیل ولاتیان بدار ودکه و جزاین جور بجور جی لوان دبره. دیسا دولتا ایرانی جزای گرتیگه لحفت کسان بری کد دو جوان کسان جی به کفالت هاتن بردان. افدمک دولتا ایرانی ولاتین خو به تاوانا آلیکاریا امریکا و اسرائیل جزاین جور بجور لوان دبره. لگوری آژانس هرانای 26 تیرمه دادگاه شورش یا بابولی سالک جزای گرتیگه لوین ساز و ماموستیاوین کشی یا تهران نگین کیانی بری جزا به تاوانا پروپاگاندایا لدجی رژیمی هاته برین. لگوری همان چافکانی دادگاه استینافه یا پارزگاه تهران جزاین زندان لپنج کسین کو اولا خریستیانیش بوخو هلبجارتنه پجراند. 4 جوان اون آیده نجرفلو، ناصر نورد گلتوبی، جوزف شهبازی و لیدا الکسیانی دادگاه شورش یا تهران دو جوتمها 2025 ده جزای 55 سال زندان لوان بری بو. ناصر نورد گلتوبی، جوزف شهبازی هر یک به 10 سالان جزای زندانی هاتن دارزاندن. هروها لیدا الکسیانی 8 سال و آیدا نجفو 17 سال جزای زندان ورگرتن. لیدا الکسانی و آیدا نجفلو پشتی داینا کفالت جگرتیگاه اوین هاتن بردان. ناصر نورد گلتوبی و جوزف شهبازی جی کود همان روژه ده هات بونگرتن هینجی لوی گرتیگه نه. ده همان دمه دا راهلا موینی یا 23 سالی خاندکارا ماستر یازانینگه ها پولیتکنیک آمیلانوی و یک جوان کسین کود خوپشاندانان سرانسر یین چیله یا 2026 ده هاتنه گرتن. نهال زندان قرچاک لوارام نه گرتیه. دادگاه شورش 2 سال و 6 ماه جزای گرتیگه و قدخه درکتنا جوالت لیبریه. راپور دیار دیگه کو ده 13 هزارانی ده به تاوانا پروپاگاندای لدجی رژیمی اف جزا لحاته برین. د مجارکدن دول باکوری کردستانی جبو همو خباتان لزک زیده هاتیه داین داکو دوی پیواجوی دورن برچاو گرتن و سر راست کرن. به وی آرمان جیجی لآمده کم خبات حقوق دموکراتیک ایروهات دست بکرن. لآمده کنفرانس حقوقناسین کرد آ دموکراتیک کودی دروژان بردوام بکه لایوانا کنفرانسیا چاند آمده دست بکر. کنفرانسا کج عالی کمله حقوقناسین جبو آزادی و تبری و برن سروکین باروین باکوری کردستانی ری و برین سازین حقوقی و مافین مروان و گلک باریزر تول کنفرانسی بون. تنابا فرمیتا دولتان دا ماکزاگون هاتنه آوا کرن لبلی ام وک نتوی دنابا وان ماکزاگون دا نبون
ام دربه حقوق ما پشتی کو حدود ما سنور ما بونه 4 پارچه ام بلابونا من خوزایی وک حدود وک فربیت هات تصدیق کرن. سروک باروی آمده عبدالقادر گلج جی بلیف کر کو اف کنفرانس ده همان دمیده جبو چارسریا پرزگریکا کرد در خستنا نیرینه که هفپاره. گلی اولا پرزگریکا کرد نه تنی پرزگریک سیاسیه. اف پرزگریک ده همان دمیده پرزگریکا مافی کردانه. پرزگریکا زمانی چاندی دموکراتیکه. جبر ویه که چارەسەریya wî jî tenê bi amûrê siyasî nayê çareserkirin. Pêdîviya wî bi hukûqê heye, bi demokrasiyê heye, bi azadiya rastîn de heye. Mijaran azadiyê, mijaran mafê gelê Kurd, mijaran statûya gelê Kurd û aşitiyê em ê nîqaş bikin. اندام باروی حقوق یاست سالی و اندام هیئتا امرالیه پاریزر فایق ازگر ارولجی ببیرخست کو 11 سال بری لآمده کنفرانسک حقوق ناسن کردستان هاتبو لدارخستن و بحثا گرینگیا کنفرانسی کر. گلک اولین انهاجی دوی سالان دانه شاهده کرنه کم می پیواجوی گران آب تیجیتو شرجیه محل دا کو ام گلکه جواقه و نرخین دموکراتیک لحر پلاتفورمی بپارزم. از باورم کو کنفرانس همه و پیواجوی به همه آلیه و به آوایی که تر و تیجی بنرخینه. فایق ازگر ارول دازانین کو ده هفدیتنا 24 گلانی بریبری دامزرینری پکک عبدالله اوجلان را جهمو بجدار کنفرانسی را سلاوی خوشاندنه او ها گوت. مجید خوست امبریاوی کنفرانسی پیاما بریز اوجلان جوار بینن لی هفدیتن نهاتن کرن و دستور نهاداین. پشتی آخافتنا کنفرانسی چاپمنی را گرتی بردوام کر. جداوی سال 2024 لامرالیه دانستاندن هاتی دستگیرن. او به بانگ اشتی و جواکا دموکراتیک. ده کم خباتا لآمده ده پرسگریکن لپیشیا سینمایا کردی و پیشنیارین چارەسەریە جی تین گوتو بیش کرن. فیلم چکر گاوین خورد کرنا هف هلبرین و هف گرتنا سازیان جی گوتو بیش دکن. کم خباتا سینمایا کردی جهلا اکادمیا سینمایا روشلاتا ناوین و لنافچیا یعنی شهیر یا آمده تیل دارخستن. کم خبات بریز گرتنه کجبو سینماگرین مینا خلیل داک، حاجی لکمان بیرلیک، سری سوریه اندر، طاها کرمی، محمد اکسوی، منصور کریمیان، مازدک آرارات، هاکان تزل و قادر اینانر که وفات کرنه دست بکر. آرام دلدار آخافتنا وکرنه کرد دست نشان کرد گو سینمایا کردی به پرسگریکن گرینگ را روبرویه و دیار کرد گو هلبرینا فیلمان به زمان دایی که ورخصنا سازیان روژاوا سرکه یا کم خباتیه. ده کم خباتی ده پیشنیارین چارەسەریین کولکتیف جبووان پرسگریکان جی تینر خاندن کم خبات لی سبه جی بدومه و انجامنامه به پار وکرن. لباکور کردستان گلک سازی و دزگه هم هزدان خباتین خواه هم جی جبو جنوب خوری خستن کرنه خباتین خواه نوجند کن. جبو نوجند کرناوان خباتان کنگره زمان ویجه یا کردی یا سرحده کردیوار کنگره خوالدار خست و سروک خوی نوجی هل بجارد. کنگره زمان و ویژه کردی یا سرحده کردیوار یکمین کنگره خویا آسایی لدارخست. کنگره لباجاروانی لایوان طاهیر الچی یا بارویاوانی به تبلیبونه که گرسی یا روشنبیر و نیویسکارین کرد پیک هات. ده کنگره ده بجداران بالک شاندن سر روش و آستنگین لپیشبری ویژه زمانی کردی. نای آسکرین زیده لیبلی ایدیم جخطره یا شافتنی درکتن حتنا آسه که هاتنه جبرویجی باری کردیواری باری که پرگرانه به امریت شتیجی باش بزانه.
هفسروک دمکی کردیوار قاهربات ایجی بالکشاند سرخبات کوملیه و آستنگین کود پیواجوی ده درکتنه پیش. کارو خباتن ویجه دبن بانی کردیواری دا دبن بانی سازیه که دا بره و برن کو سازیا کردیواری ببا وارگهک جبو خباتن ادبیاتا کردی زمان کردی لسرحده بوی آرمانجه او کومله هاتا دامزراندن. پشتی آخافتنان دنگداین هات کرن و ریوبریانویا کومله هات دیار کرن. نازیم بور و محمد چلبی وکی هفسروک نوی کردیواری هاتن هلبجارتن. او کالی که کردای زانروسی جیران هبوده بون. تکلیت نابرا چاندان یک منجار دنابرا قومیت جیران دست پیدا کن. و ده بردوامیا روژا دویم داره و رسم جنازه علی خامنه‌ای بردوام دکه. ایرول مزگفتا خمینی لتهرانی خلق داکتن قادان دا گوبشداری مراسیمه ببن. ریورزما جنازه علی خامنه‌ای و اندام مالباتاوی دو روژا دویم ده بردوام دکه. صباح روژا شمیه درین مزگفتا خمینی لطهران لبر شینداران هاتن وکرن. امروز رو همه صدا بزنید یا اویک بفرمی دست پیکرنا ریورزما جنازه علی خامنه‌ای جبو بشدارین ریورزم نشان ده. لگوری داخویانیه که مدیای ایرانی ریورزما که نمیجه جی جبو علی خامنه‌ای و اندام مالباتاوی لمزگفت هات لدار خستن. هروها تابوتا خامنه‌ای جبو پیشاندانا گشتی لمزگفت هاتیه دانین. ریورزما اوغرکرنا علی خامنه‌ای ده هات دیتن کو کسیم بشدار بوی آلم بنویسا ترامپ بکوجه برز کرن. لکیلکا وی آلین سور این طول هلدانه و آلا حزب الله لبنان جی تندیتن. ده همان دمه ده شینداران به درشما مرنج امریکای را قیر کرن. جبور بره یه ایران 6 روز ریورزم جنازه و شینه هاتنه پلان کرن. تکلداری مجارا ریورزما خامنه‌ای گلک سازین حکومتی دناو ده شارداریا قومه و گوهستنا بلاش و گرتنا هن ناوندان جبور ریورزم را گهاندنه. حکومتا عراقی جبور ریورزما جنازه ریبر ایران لهن پارزگهن عراق بطلانه فرمی را گهاند. لگوری راپورن مدیای عراق روژا چارشمه 8 تیرمه دیل پایتخت عراق بغدای و پارزگاه واسطه بطلانه فرمی به. پارزگار بصره جی روژا چارشم و پنجشمه بطلانه را گهاند. صدما بطلانه هن پارزگهن عراقی جبو بشداربونا خلکن عراق در ریورزما جنازه خامنه‌ای ده. بریاره کو جنازه علی خامنه‌ای ده 8 تیرمه ده به بالافر جبو عراق وره و گوهستن. لمجاركة دولة تركيا بنسبونا جفينا ناتوية اوبراسيونك لدجي شانه داعش هاتا بيك آنين. دوی چارچوبه ده لباجار ایدری باکوره کردستان 4 کس هاتن گرتن. ده چارچوبه لپرسینا سردوزگریا گشتی یا ایدری سیه حزیران پولیسین ترکیه جبو پیشیا رخستن بون و ایریشن چتین داعش بگرن به سرگلک مالان ده گرت. دوی سرده گرتنه ده 34 کس هاتبون بنچاف کرن و سوقی دادگهی هاتبون کرن. دادگاه ایدری جبو 4 کسان به ادعای اندام داعشیه بریارا گرتنه ده. دیسا دادگه جبو 10 گمانباران جزای زندان مالی و جبو 12 گمانباران جی قدخیا درکتنا درودا. هروها 8 گمانبار هاتن بردان. سوريا جي ويا قادك ترور تندرويه. داعش خليري خستندك و جهاديين اوزبكي جي خلهف كوم دبكن.
داعش آوابونا مجلسا گل آ سوریه وکی دور کتنا جی شریعتا اسلامی دبینه. جهادین اوزبکی جی دبیجن گو احمد شرع آمورک جبو پیک آنینا برجواندین امریکاییه. ام بهوره لناورو کاوی راپوری تماشا بکن. لسوريا تبلهوي بأولهي وبآرامي زيادة دبن جي كشتني بقرة حتى كو بيجي هجا بنشاف كرني جي تقاندني جي بقرة حتى كو بيجي هجا چاندنا ماينان لهر دري خوين درجي جي آلية كي دنفجي چتين داعشي هيدي خول پشت چاوان ريخستن دكن سوجن كشتني كنترول كرنا هريمان وقرتنا ريم بازرگانية خول سوريا ددن در لرخوية كي جي تفگرين جهاديين لسوريا خودي همان هشمندية چتين داعشينه گوهرتنا دستهلاتا سوریه و هاتنا احمد شرع در فتک زیرین دا آلیگرین هشمندیا تندرویا لسوریه همو کمنتوا باوری و اول ارمانج کرن تقینا قهوخانه لشامه تقینا لدیرا خریستیانان تقینا لمزگفتا شیعیان و کشتنا کردان تندرویه نشان ددن چتین داعش دبینن کو آوابونا مجلسا گل آ سوریه نلگوری هشمندیا وانه جبر ویه که داعش آوابونا مجلسا گل آ سوریه بداخویانیه که شرمزار کر. داعش گوت کو ستاندنا بریاران جعالی مروفان و لدیجی شریعتا سنیه. هفدمی ایریشن چتین داعش ین لدیجی هزن اولهیه ین لچند دورن سوریه اف داخویانی درکتن. پشتی راگهاندنا ناوین اندامن پارلمانتویا سوریه داعش اف داخویانی دا. داعش راگهاندنا مجلسا گل وکی درفتک دید که ریوبریا سوریه رخنه بکه و جهادین لسوریه با آلی خواه بکشینه. افدا خویانیا داعش دی چارچوبیا پنگا واویا بردوام آل دیجی احمد شرع و سازین دولت دته. ارمانجا داعش جوه دا خویانیه اوه که جهادین دناوا ارتشا سوریه ده دفج احمد شرع بردن و تبلوه ببن. جهادین لسوریه جی جکریارین احمد شرع ین لدیجی وان ماتما ایمانه. بریا چند ساعتان جی داخویانیا چتین داعش جهادین اوزبکی داخویانیک لدیجی احمد شرع دان. جهادین اوزبکی دیار کرن که احمد شرع بویا آمورک جبو پیک آنینا برجواندین امریکایه. دبکو دروژن پیش ده حکومتا وگوهز آ سوریه ایریشی ده ورن ادلبه بکه. جهادیان هشیاری ده احمد شرع که اگر او لسر ویره ببینه اوه جبو پاراستنا خل برخو بدن. لگوری داخویانین آلین نافبوری دبکو جارک دن ام شرکی گراند نافبرا هزن حکومتا وگوهز و جهادین اوزبکی ده ببینن. دوسیاین گندلی و کومنچکدار دو دوسیاین هستیارن و وکی روبروبونه که مزن لپشیا سروک وزیر و حکومت عراقی را دوستن. علی زیدی جی یکمین سروک وزیر عراقیه که اپراسیونک لدیجی گندلی و بیچکرنا کومنچکدار را گهاندیه. اپراسیونا گوهرتنا بربانگه جبو گرتنا کسین گندل لعراق پینگاوک دیروکیه. پشتی سالا 2003 تسروک وزیران نکاری بو دست بده دوسیاین گندلیه و کسین گندل بگره. لسروک وزیر عراق علی زیدی دی دست پیکا دما سروکاتیا خوده دوزن هستیار این مینا به چکرنا کومان و اپراسیون گندلیه گروبو بشک جبرنامه حکومتا خواه. افگاوا کوجبو گرتنا کسین گندل هاتبو آویتن لسرانسری عراق و لدروجی وکی پینگاوا کویرک هات پیشوازی کرن. لی حتی نها آگاهین زلال درباره تاوانبار کرن و دارزاندنا کسین گرتی ده جبو رایا گشتی نهاتنه اشکره کرن. پشتی در باسبونا زیدتری هفته که ده سر اپراسیونه را جبلی کسین هاتنه گرتن که هجمارا وان نزیکی 6 کسیه تبر پرسین دن نهاتنه گرتن. اف یک دمکه ده که دلیسته گندلیه ده ناوین بدهان بر پرسان هنه و قباره گندلیه آوان بدهان $1,000,000 تی تخمین کرن. لعراق گندلی کتیه ناف همو سازین دولته و باندوره که پر خراب لجیانا ولاتیان و پرگالا بریو برنه دکه. درباره و مجاره ده داخویانین فرمی ین انجومنا بلند آ دادوری پشتراز دکن که کومن سختکار دوسیاین گندلیه و ناوین سازین چاودیریه جبو برجواندین خوین مادی بکارتینن. هرچندی گاوین علی زیدی لکولانا عراقی تیم پیشوازی کرنجی لیدگل ساربونا پیواجوی ایدی گمانین لسر صدم و دما اپراسیون زیده تر دبن. گلو گاوین سروک وزیر عراق علی زیدی جبو پیوستین نافخویین عراقیه یان جبو رازی کرنا رایدارین امریکای دی دما سرداناوی یا جبو واشنطن دیه.
گریدای همان مجاره جبون و جنکرنا استادیوم ناو دولتیا کرکوکی 30 میلیارد دینار هاتنه خرج کرن. لحتى نها او استاديوم نهاتيان وشن كرن و 24,000 كرسيين ويجي هاتن اشكاندن. نهاجي افيك بويا جمزنترين دوسياين جندلية لكركوكو عراقي. پروژه نوژنکرنا استادیوما ناو دولتیا کرکوکی دیروکاوی ودگر سردما رژیما بری یا صدام حسین. پشتی 10 سالان جکارکرنی و خرجکرنا 30 میلیارد دیناران نتنی نهاتیه تمام کرن. لیبویه یک جمزنترین دوسیه گندلیه لکرکوک و عراقی. روشا استادیومی ده آستک گلکی خراب دیه و 24,000 کرسیین وی هاتنشکاندن. به وی رنگی لشونا گو ببناوندک ورزیشی به تمامی بویه حوش و پناگاه کوچکین بردایی. ده درباره وی پروژه ده سروکی انجمنا پارزگاه کرکوکی محمد حافظ راگهان گو اف پروژه یک دوسیه هری مزن این گندلیه. محمد حافظ اشکرکر گو به هوانگیا دگل دسته یا دست بیکی اوی تواهیا بلگیان رادستی سروک وزیر عراقی بکن. دا گو کسین گندل بین جزا کرن. حافظ هر و هادا زانین کوجبو تمام کرنا کارین استادیومی پیوستی آوان بشش حتی 7 میلیارد دینارین دن هیا. لیبلی حکومتا عراقی جبر قربانی آمزن آگندلیه رد که گوت پرین دن جبووی مبستی ترخان بکه. جعالی کی دن و سروکی کمیته یا اولمپیا کرکوکی نوزاد قادر قباریا وی گندلی اشکرکر و افگوت اف پرین کوشبون و جنکرنا وی استادیومی هاتنه غشکرن دکاری بوان 3 استادیومی نوجن و ناو دولتی بهاتانا آوا کرن. سروکی کمیته یا اولمپی دا خویا کرن گو خودی کمپانیا یا گو کارد وی پروژه دکریه جبو بن پیکرن و گندلی فرمانا گرتنا وی درکتیه. و نهار ویایه ده همان دمیده نوزاد قادر تکسکر کوج دسپیکا کاری وی استادیومی و 4 کابینه حکومتی هاتنه گوهرتن لیروش استادیومی وکی خوامایه ده دمکی ده کو ورزشوانین باشیر لبند استادیومک شایستنه ده ناوا 10 سالین بوریده تنه سوزین بیبنگه بوان هاتنه داین. جوتکارکی کردی بناوی هاردی زینال لگو 37 سالیه. ایوارا روژائینه لگنده غزنفر ایل سریا کرکوک هولیر واندابو. او جوتکار با اتومبیل خود درکت داگو برهمین خود بریفه ببه. لی پشتراتی کلیاوی قطبو و جارکدن و نگریا. اتومبیلا جوتکاری وندابویی ایرون زیکی گنده کتکا یه نافچه‌یا برده والا حال دیتن. پشتی دیتنا اتومبیلاوی هزین اولهیه ین عراقی با آلیکاریا مالباتاوی دست بلیگرینا حرمی کرن. داکو چارنوساوی اشکره بکن. جبرگو وصایت بتنا سر خواهاتیه دیتن گمان تکرن گو جوتکار جو آلیه چکدار نناس و حتبه رفاندن. ده دمین بریده گلک بویرین رفاندن و ریگرتنا لولاتیان جبو ورگرتنا پریان هاتنه تومار کرن. ده چند شوین بوری ده 3 چکداران ولاتیک لگنده نبیاوه آستن کرن لیویکاری برفه. لگرمیانا باشور کردستان گوهرینا آف هوایی باندور دکهینا جوتکارن خود سپیرن آوا چمی سیروانه. او لسر آخا خواه کیف خوش و رحته جبرگو ای سال دستور تداین گو آخا خواه بکار بینه او ددما چاندنا برنج جخور دستری گوهرین آف هوایی باندوره که راست راست لسر جوتکارین گو خود سپیرن آوا بیران و چمی سیروان کریه. جوتکار دبن قربانین گوهرتنین خوزایی و دبار آوان دبن گفیده یه. پارگا و منی کم آبی و کم بارانی او بالازو سیروان کمو. نه یالا لبر بالازو مرزب کن. او بر خانقینی نگه با باخو باخاته. امسال من باران باید سپاس بخوا سیروان و بالازو فوله. یمشن فلاح جلم شما اما که سالمه ایش بانه. لما زیادی شیک معنیه. تیگه ایتر سپاس بخاطر از کیش شما بود درست نبود. گشتش بیاوی بخوای خارج مشغول
پارج برکین بونا آوی و پیدویا زیده یاب آوی حکومت دستور ندا گو به آوا چمی سیروان چاندنی بیکرن لی ای سال جودکار دکارن آزاد بن گو بچینن آن نکن. بێگومانم ساڵ وەکولای هەمولایەک ئاگادارە کە ڕێژێکی زۆر باری و کۆگاکی باشی ئەومان هەیە بۆ ئەم ساڵ مەرزەکردن ئازاتە لەسەر هەموو پرۆژە ئاودیرەکان یا ڕووباری سیروان هەموو جوتیارەکان ئازادن ئینشاڵڵا بەرهەمێکی باشیان دەبێت ساڵ. پرۆسەیە چاندنا برنج نەهێسانە و gelek هەوڵدانی دخوازە ji rastkirin û cotkirina erdê bigire heya çandin, avdan û firotina berhemê di bazaran de. Cotkar niha gazin dikin gopirî caran tenê zehmetî ji bo wan dimîne. والله ئێمە طبعا ئێمە ئەم مەرەزە بۆ ئەوکەین لەبەر ژیانمان لەبەر ئەوەی کە مەرەزەمانە ژیان بڕە ئیشەکەی قورسە عەزابمانێ بەچی ئیسفادەشی لێ ناکەین لەبانەوە ئیسفادەکەمان ئەوە تەوینە بازارش پارە ناکە هیچ پارە ناکە هەر بە عەزابەکان پێوەرن ئێستا گەر حکومەت وەری گدای لێمان ئێمە ئیسفادەمان لێ. Ew astengiyên got salên kêmbaranî li ser çemê sîrwan ji bo cotkaran tên duristkirin. Ermanc ew e got avê bigihînin gund û deverên Başûrê Iraqê da got ava ve xwarinê û ajalan peyda bikin. و di nava nezelaliya rewşa li tengava Hirmizê de Oman, Inglistan û Fransayê ji bo tevgera bi ewle ya di tengavê re li hevkirinek ragihandin. Îran jî hişyarî da got tu dewlet ji bilî ya hevsînorî tengavê nikare destûwerdanê li tengava Hirmizê bike. Ji dema destpêkirina şerê di navbera Amerîka û Îranê de û piştî girtina Îran ji tengava Hirmizê re mijara ewlehiya li tengava Hirmizê her du rojevê de ye. Tevî goşer di navbera her du aliyan de rawistiya û danûstandin jî pêk hatin lê heta niha mijara tengava Hirmizê nehatiye çareserkirin. Herî dawî Oman, Inglistan û Fransa ji bo tevgera bi ewle ya di tengava Hirmizê re li hev kirin. Di daxuyaniyeke hevbeş de rêberên Fransa û Ingilistanê gotin ku Oman dê bi Inglistan û Fransayê re bixebite da ku ewlehiya keştîvaniya di nava axa xwe ya herêmî de misoger bike. Li gorî daxuyaniya hevbeş her du welatan Fransa û Inglistan amade ne erkeke leşkerî ya perneteweyî li tengava Hirmizê bicihbînin. Li ser vê yekê jî ji aliyê Îranê bersivek derket. Cîgerê Wezîrê Derveyî Îranê Kazım Xerîb Ebadî li ser X'ê daxuyaniyek belav kir û tê de hişyarî da dewleta Inglistan û Fransayê. Kazım Xerîb Ebadî nivîsan ku Îran wekî hêzeke berpirsiyar û gerantora ewlehiya tengavê ye li dijî her çalakiyeke leşkerî ya li ser rêya avê hişyariyê dide. Cîgerê Wezîrê Derveyî Îranê destnîşan kir ku tengava Hirmizê di sînorê kîjan welatî de be tenê ew welat dikare berpirsê ewlehiya wê be. Tevgera li tengava Hirmizê tevî ku ne wekî dema şer e lê heta niha venegeriyaye rewşa xwe ya berî şer. Rojnameya Financial Times ragihand ku di lûtkeya krîzê de rojane yek an du keştî karî bûn di tengava Hirmizê re derbas bibin. Lê ji yekê tîrmehê ve hejmara keştiyên ku rojane derbas dibin gihiştiye 8 keştiyan. Tevî wê jî ev hejmar pir dûrî hejmara beriya şer e. Li gorî daneyan beriya şer nêzîkî 135 keştî rojane di tengava Hirmizê re derbas dibûn. Herî dawiyê jî û beriya danûstandinên Amerîka û Îranê li Dewhayê Wezîrê Derveyî Îranê Abbas Arakçî ragihand ku tengava Hirmizê di nava sî rojan de dibin rêveberiya taybet a Îranê de dê vegere şiyana xwe ya berî şer. Di 24 Hezîranê de roja çarşemê li Venezuelayê du erdhejên li pey hev çêbûn. Hat rakandin ku her du erdhej bihêza 7.2 û 7.5 pilleyî bûn. Erdheja duyem jî piştî erdheja yekem bi 39 çêrkeyan çêbûbû. Di encama van de erdhejan de rojane hejmara mirinan zêde dibe. Herî dawî jî gihiştiye 2645 kesan û hîn jî bi hezaran kes wendane. Beriya deh rojan li Venezuelayê du erdhej li pey hev çêbûn. Erdheja yekem bihêza 7.2 bû û piştre bi 39 saniyan jî erdheja duyem rûda ew jî bihêza 7.5 bû. Ev her du erdhej bûn sedema mirina bi hezaran kesan.
هلوشینا مالان و کوچبری خلکی. وزارت راگهاندنی یا ونزویلای گوت که دو عرض هجین لپی هف بون سدما کنیزی کی 15,000 کس مالین خوون دابکن که یک جکاریستین خوزایین هری خراب این ولاته. هجمارا قربانیین عرض هجا ونزویلای گهش 2645 قربانیان و به هزاران کس وندانه. وزارت راگهاندنی یا ونزویلای دست نشان کرد که دکاریستا کل ونزویلا قومی زیدتری 12,000 کسان جی بریندار بونه. نتوین یک بوی دیار کرد که نزدیکی 6.8 میلیون کس جبر عرض هجی حوجه آلیکارین مروویین آستین جدا بن. به کیمانی 13,500 کس لدورین باندور بوی جبو ستارگهین دمکی هاتن و گوهستن. تخمین دسپیکین سربنگاه وینین ساتلیت نشاندان که نزدیکی 58,807 آواهی زرار دیتنه. آنجی ویران بونه. جبر که اپراسیون لگرین و رزگارکرین و نرخاندن زرارین بردوام دکن تیپاین که اف هجمار بوشاندن راپورین فرمی نو بینگو هرتن. رایدارین تندرستی کمارا کنگویا دموکراتیک را گهاندن گو هجمارا پیکتین ابولای ین پشت راستگری گهشتنه زیده 1500 کسی. رایدارین تندرستی لکومارا کنگویا دموکراتیک را گهاند کو دسر جماریا هری داویده هجمارا پیکتین ایبولای ین پشت راستگری گهشتیه 1502 کس دناف ده 473 روشن مرنه هنه. لگوری ریخستنا تندرستی یا جیهانی بلا بونا لپارزگهین ایتوری باکور کییوو و باشور کییوو کم بویه و بویر نو بردوام تین تومار کرن. ریخستنا تندرستی جیهانی گود کو بویرا هایی کو جبر جوره که کم آبون دیبو جو چید به یک جمزنترین بلا بونین ایبولایه کو ولاد ده سالین داویده دیتیه. لگوری افپی ده هولدانه که چاره سرکرنا کریزه ده هو دست پیکرنا جرباندنا کلینیکی یا یکم راگهاند دا کدو درمان کرنین پوتوناسیل جبو و جوره بنرخینه. د پیشکتنه تکلدار ده سروکی افریقیا باشوری سیریل راموفوسا سرساغی جمالباتین قربانین ایبولا را خواست. راموفوسا هم خمیا ولات خو بگل کنگوی را آنی زمان و پشتگریا خو جبو هولدانین هریمی و ناونتوی یه جبو کنترول کرنا ایبولای و پیشکرتنا لبلا بوناوی پشتراس کر. We know very well how family